mun sang atanga INP Mizo channel clear tu te inzain chi bai ule July ni som panga ania tuntum chu Myanmar lam tlemin kanan lam chia ri lokanga Afghanistan lam chanchin kal zel kan thlir ho ve thung don nia remchang masabera Myanmar lam po ti chuale kan tum don ne o Afghanistan atanga US in nuk dok tamai hi apoi thui don tak zeta Biden admin thutlukna hi adik don lo na sa ni na lange Joe Biden admin foreign policy zinga langsar berle soihlo ta em mai chu Afghanistan atanga US sipai te hruai ho hini sipai chung te le an vole wang te chuan Biden malak na hi an lom viu lain Afghanistan ram chu Taliban kuta atlule mek toa apoi ta ber chu China in Afghanistan a thunun thuai tur hini video masa khan kan soi zoi toa Islamic group Taliban hi China vutlen ani miu maya relo te nuwa China chuan du thalin Afghanistan ram leilung hausakna a chen toang tun naya Taliban thupuang tu Suhail Shahin thu chua kha kan la hrevek ome China chu an thian thatak angina soya China a Xinjiang province an Muslim pui harsan na tok mek Uyghurs namte chu China Communist Sarkar du dan ang ngeyin Taliban te hian an thlop to don lo ti an puang chua kan ikha China influence hi kan soi fo thin takna in hetiang em a Islamic helpawl te pona an Muslim u naw te thlau thla hial khopa China thu an zom hi kan be sei phalo thewanga ma se takin China hu hang nat zia kan mu me kan hi Biden an Afghanistan chuasan tura United States foreign policy a han thlak thut tamai chuan khovela bara khai hle maya Republican Party te phei chuan an at puilo chuwani Grand Ole Party chuan US sipai te chu Afghanistan chuasan lo turin an du veka Republican mi te chau an ni lo American mi mun lia thena mun thum chuan hengai dan hian Trump pui vekani Republican Senator lar tak Lindsey Graham chuan khovel puma helpawl te chet dan han thlir hian tunlai khovel kan ma chon dana President Biden hian atidik lo hle ni ati US House Minority Leader Mitch McConnell po angoi thei ta biak lo Biden an Afghanistan chuasan tur thutlukna siam hi athil tihsual lian berani mai ka hlau mange ti na lo soi ve hial boka Trump admin National Security Advisor lo nito annuwa Donald Trump soisel char tu John Bolton po khan Biden athil ti chu khovel pum huwa pa ati sualani ti in Biden adem hle bokani Lindsey Graham chuan ti hian soya Iraq atanga Democrat Sarkar in nuk dokha arheto lowe moni Biden hian engthil ma zirbelatum lo ni na lang Iraq atangin anin withdraw wangin ISIS an than pha hle khania Biden hian Afghanistan a Al-Qaeda le ISIS an huang taw ngal ti arhet hiam lo hi amakani nakina chuan US ram le kan tho pui te tan boina lian tak ala siam le donani atibok US House Foreign Affairs Committee ya member ni mek Michael McCall chuan Biden hian thil thalo taka nu chia dona he thil poi taka wang hian aming kan thereng to ang ti in Fox News a hil pu Biden a chuan heng Republican puipa ten an soisel na hi chang le tin kum khat dang la om tir le tir lo engman hrelo kum khat dang la om chil ringot hian Afghanistan boina kan ching fel lowang kum som ni nuwa sipai kan la chuak dona be sei le tum mu mal po nei lovin American tuma Afghanistan a indo turin kan tir le to ngai lowang United States hian omze nei lova indo na ma chon reng hi adu to lova atlin po kan tlin to lovani ati Biden inauguration day ya phur taka telve Republican pachal US President somli le pathum na lo nito George W Bush po khan Biden thutlukna dik lo zia asoi ve ta bok 9/11 chiat na New York World Trade Center bay ani afang khan kumsang ni le pakhat khan President George W Bush khan US sipai te chu Afghanistan lama atir lu ta khani a ani tan phei chuan he thutluk na hi adem om zual view donani
Afghan rama nunau poi soilo te chu chantu omlovin kothera kan kalsan mai do namo thil dik lo lian takani Taliban hel ho te suasam turin kan nutsia hi apoi kati tak zetani atia ator nat mel khop mai kum sang ni le som pakhat laya Afghanistan rama US NATO le Afghan sipai in zoom khom te commander lo ni to General David Petraeus chuan Biden admin malak na ve hi chu US inchhir le na tur mai ani ati General David chuan soizelin US le NATO sipai te tel lovin Afghan te hian helpawl an do ne ngai lovang anti tur chu chiang reng an tlan chi anga a then ram dang an lu tanga a then chu anin surrender mayanga yang atiani US le tho pui NATO sipai te hi Afghanistan a kumsom ni lai anom to a Biden admin hian a hlo thlin na soitur an thredu tlat lawani ber hi Afghan lama US sipayan nu hian Islamic group rang te chuan thom an nei thei meu talo chuti ni lo se Iraq te Iran le Syria te ang pokin Islamic helpawl te thom riwa hi a beng cheng viu tong tun kum som pangaliam ta chung khan Afghanistan ram hi akul right mai ani hei hi hlo thlin na lian takani kan ti thei ome kum som ni chung kha US le NATO sipai lo omia talo sela chuan Afghanistan hi sual rong bol na mun puya Islamic firfiak te hi chuan an chua to ngei na rin President Joe Biden an April tha in nu do chungchanga soilai khan Afghanistan rama US sipai sang ni le zanga le NATO sipai sang sari le zanga an oma Biden chuan September ni som pakhat ma hruai ho veka tumani Taliban ten Afghanistan ram za somriat le panga zet an lak nu in voin July ni som panga khan Afghan sipai te chuan Pakistan ramri depa mun poimo te an lak le thu an soive le hlo maya eng tak ang zelang mo tunkar tir khan Taliban sipai ten spin bol tak chaman border chu an la a helai mun hi Kabul sarkar sumna poimo takani Pakistan ramri depa omania ramdang ne in sum don ton na mun lian takani Afghan sarkar sumnar Taliban tenan latamai chu thei topin an daulet le ta a Kandahar province sarkar official te chuan sarkar building le mun poimo te an la let le to ti thuan soi ni in Reuters chuan report a tuntin muna Afghan sarkar official te chuan boru kala tang hle ti an soya Taliban lam hian an tam ne view mai sia tunaraman opchin po hi an chan le mayang ti an hlo thu an soitel bok hetianga Afghan sipai ten raman lakir le mek nian soilain southern border lama Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan Afghan sarkarin thupuar polenga the dar mai ani atia hengan soi muna te hian kan sipai ten om veka kan la hlo ti in Reuters sri ve ngal bok heti lai hian Russian sarkar chuan Afghan sarkar chu atlai ma a Taliban ne na in biak na nei pui turin alo fui ve me boka Russia le China hi anin kople ta chat mai ani hi Biden hian US le NATO sipai te la chuak lo sela chuan Afghanistan ram hi NATO kuta a om reng dona India point na satakin a chhor tangkai thei don ani Afghanistan ram ta na Vladimir Putin a palai chuan vorber Zamir Kabulov chuan Tajikistan a nei mek Shanghai Cooperation Organization meeting a Afghanistan sarkar ta na warning asoya Afghan sarkar hian mui chawin inrem na adapa ma la tok lowani ramdang mit muwa lan moi tum na ringotin inrem na siam atuma atlai lutuk ma hian Taliban te hi inrem na siam puiro se ti in RIA news agency ne na soi Russia chuan tuna Afghanistan president ni mek Ashraf Ghani sarkar hi thak andua Ghani hian US president Joe Biden mu thuai atum mek boka US le NATO lam tang ani angin China le Russia chuan pai thaka Afghana hian anma ni lam thlop tu sarkar thar siaman duani Karliam ta khan Taliban palai te chu Moscow kalin Vladimir Putin nena an thil du te an thlen to a khamitum khan Afghanistan ram za somret le panga zet an opto thu Putin an thrilani Taliban how tulian
Shahabuddin Delawar chuan Islamic law le Afghan nam dan zul zuya nam tinte zalenda za sak antum ti asoya ramdang te thop na ange na ni US intelligence te chuan Ashraf Ghani sarkar a rei pera thlasom pani ba adin zo an ring lo ve rim boka chuti chung chuan Biden hian a sipai te ala chuak lui ta thova Ghani hian tunkar top hian Biden mu atuma Biden laka hian beisei tural om te poni mai thei soito angin China le Russia din na kan reveka China chuan US in nu do na hian Afghanistan chu an mani kut ngeya ding turin hun tha pe ni ti in han ngai mai tluang tlam taka ngai thei tur angalang amoril lama chuan nimi asilo thu thadeu asoile peka athua ka vei vir le me kani bere ole INP Mizo channel khir tu te atop thlenga in lo thlir sak thina wangin kan lo me